Nilitung pini lagak rong proxy catching my padu control general meetings discussion regarding of the venue of for to help the upcoming Journal Karbi Youth Festival of Pujai District of 2025. Venue of the meeting in the Karbi Hamtung of the Mandal Karbi Village, Latasi Patupongo. Date and time of the meetings on 17/08/2025 at 11 a.m. Today's alang di mahasiswa mengfansi ini mai kacaripon daito kisi mai supaya bukono supaya explanation of the objective of the meeting alang kisi sobat bisa baik hakuripono dan lasopi ketongangeng apa discussion regarding topics the venue of which to be held di Maklong ketika penyelam especially niltung lajing lai ponong lo event sari bang deng abang sari nomor deng bang discussion and or reception committee karena finishing committee niltung tak jadi gotong perlu sakti hangse Guskor Pokha, Lata Hajaro. Lapan hello pini nilitung tak tercekroikan, mana dari reception committee, managing committee tak gotong perlu. Lasopi alang hitungkan pini nilitung manglo, lesen laso non ke angdi nilitung tak cepati pun mati laso aiting aku tak alang li tung dan lesen nilitung hang pakan lina lapan sini dalam pansing tu. Kali abang komen tu dan. Mana itu mah? Kami tinggal sini. Semua mama terlebih di sini. Dagang menolong, tapi menolong. Dah rompone romproksi dengan cetom. Amai bu, ane nanti main bu, akan dak dengan cetom. Kini, laben tapi satu di purun kubur. Kalau ada apa mau, ini halah apa ini dah tengke. Asalam lo, dah ke jadi mana itu pakai melu lah. Advisor bang siapa mana? Member bang ini kalau dia labang dan member dengan itu betul advisor. Bisa itu lo mewah lah. Ada kami klaim itu bang sinam nakong lagi belum bang. Bisa kami klaim itu masih orang bisa orang betul jalan lama. Lapet dah pakai reception pakai abil tapi dah pakai reception komiti presiden sekretari Tuan Purali bisa itu buat. Ala min mana itu budaya unit komite lo, culture presiden sekretari dulu nanti. Kalau tu lo, kalau pakai kali kam kekler, tapi bisa bang doang ni lo. Laso program lo apa cuci, ala min reception tu dulu nanti. Baki bang ke bisa tu lo istana itu lah member bang. Kam kekler, nanti volunteer dulu nanti. Ada lagi diri tu, kapan ada malam ya? Ada lagi parok bangkayang lu. Jadi tu mahal kantor berapa bangkayang lu lah. Kalau malam hala, kewan tua lu, asal tapi akrom selalu pernah bangkangi. Muladar mana hala, kali kam kampen. Jadi problem tu kau tak pola mahala bang, volunteer pen. Kam kekle member tu bang thap dengan. Asini kata tu dapat isu malam thap kok, dengar orang malam lo, dah jamon lo itu,